Assalamu alaikum, Kırgızstandык мекендештер жана фермерлер, арашан кой баккандар. Сиздер сөзсүз көрүңүздөр ушул видеону. Ушул экрандагы арашан кочкорлору сатыкка чыкты. Булар атайын уруктукка. Алам дегендер болсо астыдагы номерге байланышыңыздар. Атайын арашан койду көбөйтөм, арашанга өтөм дегендер болсо ушул козу кочкорлор сатыкка чыгып атат. Баасы келишим бааты. Астыга номерге байланышып, ошол жактан келишсеңиздер. Эшектин баасы канча ком? Сатылды. Канчага кетти? Басын айтып койсоң? 3000 сатылды. 3000 сомго сатылып кетти эшек. 3000 сом. Assalamu alaikum. Бүгүн Өзгөн базары туугандар. Өзгөн базары бул ат базар. Сиздерге жаш өспүрүмдөрдү, тайларды, кунандардын бааларын билип берели. Жылкыга кызыккандар биз менен болуп туруңуздар. Азыр мына бул ат баа болуп атат. Канчага болуп атканын сурайбыз. Каяктан келдиңиз? Окшош го? Окшош дейм. Үйдөн? Баасы канча? Сатылды да булар. Канчадан кетти? Onu 13'lerden 12'lerden. Hayır ayı kalk ettim de şuradan bir tarada tartışıp interes mi koyayım de. Nasıl 13,5, nausu 12,5 gün. Çamağınız kança? Çamağınızı bileyim birinci. Kilası? Живой. Benim de çünkü presek veriyor ne yaptılar? Çok живой kança sattı? Turşu. Bu koy mu? Biri. 80 kilo. Bu? Çıkmay mı? 55. Birden çağırın ki. Ben çağırın ki. Berkin alıp durun. Oldu mu? 59,5 iken. 59,5? Ha. Berkin çağırın çema. Bunusu 12,5 ha? 13,5 mi? 13'ler. Benim 12,5 min deyse. 47 iken bu. 47. Ayırmasın, bilet kesti az. He? Ayırmasın, bilet kesti az. Şimdi bir sürü tarafı sıldırak otur ha. Navluy 60 min somga alıngan eken. Tarazaga koysak 353 kilo çıktı. Akçasını çağırıp көрөсүздөр, kilogramı kançadan düşüp kalgan.